Svi imamo neke mirise, slike ili uspomene koje nas podsjećaju na određeno mesto. Zato večeras pitamo naše sugrađane. Koja je prva asocijacija kada čujete Novi Pazar? Koja je prva asocijacija kada čujete Novi Pazar? Ćevapi. Meni da brate od ljudi iz Novog Pazara. Isto. Mantije. Mantije, jel? Rijeka Raška. Ljubav prema gradu od strane svih sugrađana, gostoprimstvo od nas, ljubav prema fudbalskom klubu i sve epiteti koji nas čine, znači, ovim što jesmo trenutno. Arhaičnost, tradicija, umetnost, spoj modernog i nekog kulturnog nasleđa, a prevashodno rekao bih omladine, koja treba da dobije perspektivu u dalje budućnosti. Ne znam, mantije, ćevapi, farmarici i tako to. Čuli ste odgovore naših sugrađana. Ukoliko nas pratite na društvenim mrežama, pišite nam. Za takt, Edina Šabović.